Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Hurmattуу көрөрмандар, biz Bazar Qorgondун Борбордук базарында жүрөбүз. Биздин негизги бүгүнкү максат азыр бул базарга кирүүнүн сабизди сурайбыз канча экендигин, ушул жер жемиштер канча болуп жатат. Ошону билүүгө бара жатабыз. Мен бүгүн мал базардан сабизди билдим. 85-90 сомдон экен. Ал эми бул Борбордук базарда канча болуп жатыптыр? Азыр кирип сурап чыгабыз. Dostlar, degele kartoşka, saviz, piyaz bağları kançadan bolup жаткандыктарын нетти сурап өтүп кетебиz азыр. Элге керектүү болгон тамак аш заттары канчадан болуп жатат экенин сурайбыз. Assalamu alaikum, etиңиз канчадан? Et kança oluyor da? 460. Maldıkı 460, koydukçu? 500. Rahmat. 460. Maldın eti, alemi koydun eti. 500 eken. Dostlar. Biz hazır şu ciğer yemiştir. Jak ötüyoruz. Et pazar. Maldın eti kançadan oluyor da? 460. Barcak dile bir de eken. Giriller kançadan kızlar? Giriller 200-250. Kilogramı uçtuğu. 200-250. Moğollar 200 okşaydı da kisine bekleri. Çocuklar kançadan? Kilogramı 650'den. Telefonlarımızı aytıp koyasız mı? Nege? Hem biri surap kalsa zakaz verip kala çocuk'a. Ha, bir albayız mı? Gerek bu sözü gelsin deniz. Жақсы, рахмат. Dostlar. Desin TV YouTube kanalı. Desin TV. Hurmattуу көрөрмандар, biz hazır şu jer jemişler жака өтүп бара жатабыз. Kartoşka saviz piyazlardın baası şu Bazar Qorgondун Борбордук базарында канча экендигин. Badırang 4 kilogram eken 100 сомго. Болгарский канча болот атеже? 30? Рахмат. Kulpunay 150. Ha, Kulpunay 150 eken. Kulpunay tatpay kalıp. Kulpunay 150 сомдон экен. Помидор канча болот атат? Pomidor 50, bütele pazarda 50'den eken ha. Dostlar, bizge başka nerselerden anca kızığı yok. Tezinen kartoşka, martoşkalar jakıp ölü. Çereşne kança olup kaldı apa? 120 som. 120 som. Çereşne 120 eken. Men geçen günlerle 80 somdan yük alıp ketken. Bu atayın aytıp koydu. İçine de 120 var. Bunu daha az surap görüyoruz. Buna alıstan savizler göründü. Savizlerinizi tartıp koyalım. Kançadan bol otat? 80 som, 100 som. No, 80 som ha? 100 somduğu kaysın o kızıl mı? Kızıl savizler 100 som eken. Çiliklerini bekip koyuyor. Oldu. Moğollar kançadan bunlar? 75'ten. 75, 80, 100 som eken. Gel taranı veriver. Piyazlar 4 kilo. YouTube'dan Desin TV. Piyaz kança aksakal? 4 kilo 100 somga, 6 kilo 100 somga. Da, onlar maydar ağı 6 kilogram eken. Piyazlar zan eken ha? Arzan piyazda gel. Sizdeki kançadan bol tat saviz? 100 som. 110 bu. 80, 110 duğunuz kaysın, ne o? Niye bu? Asobuyum, bizde niye karşılattın? Şey mi, aşka negizinden bizde yemedi ha, salat katırı var ha? En popüler, natayın servis tartayın deyip geldim de. Kartoşka 33 tane eken ha? Bu servisiniz kaçadan? Uşal kızıl servisin ikisine maydara eken de. Kartoşka 100 somgo
4 kilogram deydi. Negizden dostlar şunday ekan. Hazır kapustani suraylikchi qanchadan bo'lib жатыр. Kapustalaringiz qanchadan bo'lib o'tadi? 30dan. Kilogrammi u? Ha, shtugi 30dan bu. Arzon ekan endi. Baklajan qancha? 30. Kilogrammi? Dümbüller qanchadan jugori? 20 so'mdan. Shtugi u? Shtugi 20 so'm. Shtugi 20dan ekan, badrang 20dan ekan. Pomidor qancha bo'ladi? Pomidor 50 so'm. 50 so'm. Bularchi? Bular 20 so'm, 15 so'm. 20 so'm, 15 so'm kichikliklari. Чеснок qanchadan ekan? Kimniki? Chesnok 100 so'm kilogram. Kilogrammi 100 so'mdan. Chereshnachi? 100. Qimmatlab ketdi-ra kechalar arzon bo'yicha. Rahmat. Savdangizlarga bereke versin. Ukroplarni so'rab qo'ychi. Ukroplaringiz qanchadan eje? 15 so'm bir shtugi. Bishkekdan kelgan bu. Mo'chi, bularchi? Ne deb qo'ydilar? Rayhon, rayhoni. No petrushka? Selderi. Selderi? Mesli selderi. Qanchadan bu? 15. 15. Selderi, menderi bardig'i shunday ekanda. O kichkinakay kapustalar qanchadan? 10 so'm. 20 so'mga 3'ü aksiya ediniz. Rahmat. Tecrübeniz bana. Siz çıkarıp koyun bu. Kartoşkalarınız yürüyor emeleriniz, yer yemişler, siz yürüyorsunuz. Çağatay sayalım ben narazı olursa. Malinalar 115 eken de kilogramı da bular. Malinalar şunday 115'ten bolup jatat dostlar. Malina biznesmenler malinalarda şu qadam jayjaqdan kelip boş gerek bizge. Pomidor 50 negizden. Negizden ele dostlar. Bazar Qorg'ondun, oy kechirasiz. Bazar Qorg'ondun bazarı. Shunday bazar bo'lib жатат. Hozir biz Guruch bozoruna o'taylik. Guruch bozoridan guruchni so'raymiz. Mana negizden eng negizgi strategiyalik emelerdi so'rab qo'ydik. Kartoshka bu yerda eng ko'p ishlatilib turadi. Bunda biz hozir Guruch bozoridamiz. Yaxshisiz-mi? O'tganda olib ketdim-ku sizdan guruchingiz yaxshi ekan. Tak. Qircha alanga deb. Men 65 dan olib ketdim bile sizden, alanga degende. Alar tügöndü. Mo kobra alanga degeniniz qanday? Bulandan da yaxshi ekan, yo'q, disiti yaxshi guruch ekan. Eng qimmat guruchingiz qaysi? Özgön. Bu Çinlik Özgön'ün guruchu, garantiya, sertifikat. Qayaqtiki? Jide. Bu ökötengele 140'tan o'xshaydi. Yok bunlar 130 so'm. Ha, bu 130. Mashingiz qanchadan bo'lib o'tadi? 120 dan. Bunu lazeringiz qanchadan? Çok. 130. 40 o degençi. Bu özü yüzün 40 onu koy bu yakta. 120. Yaxşı guruch ekan, shunday qizil. 120 deydi. No qayaqtiki? Özgön qancha eje sizniki? Özgün 150, 160 Oo. Eng qimmatı 160 ekandan da guruchlarni eng aldı. Hurmatlı görermanlar, Özgöndün eng qimmat guruchlari 160 dan ekan. Noqot qanchadan eje? Samarqandski? Samarqandda egilemişler. Ha, sort shunday. Noqotlar 130, 150. Loya qanchadan eje? Loya 120'dan. Loya 120. O 120 olsa gerek maşa. Tiyaqta 120. Anam, endi berkinde güçler 50-55'ten. Al, qanday guruchlar eje? 55. Ha, monday. Bu dele qo'lda egilgan guruch. O, qo'lda egilgan mustaqil chempion. Mustaqil chempion degan guruchlar. 70'ten 65'ten. 70-65. Men kecha 19'dan 65 dan aldım. No chempion de bu jana qorda sordosh nimeler. Al akşam.
Akşam işletkenge bolup da bir teke kılıp. İşte olur, çocuk olur. Bolup durece sodanız yürüsün. Mına şu bazar oronga gelsenger. Şunday gecelerden alıp getsengizler bolup. Жақсы қалыңыздар. Dostlar biz negizінен Gürüç bazarda gördük. O lağman. Qanchadan lağman ece? 100 so'm go? 3 1 kilogram bo'lib qoladi bu qancha? Buna kilodan ne var? 20 tane ne var? 7 hoşun kalar. 100 so'm go? Ha, rahmat. Yo'q, men atayin kanalga tartib o'taman da siz reklama. Ошондой лагмандар бар экен. Чыгылып акчаң болсо бүт нерсе бар экен да. Кымбат бу арзан бу мына. Бул жерде алмалар чыгып калыптыр. Өрүк. Шабдолларды сурап коелучу. Перс канчадан экен? 120'dan. 100'ünü görsettim. 120. 100. O nakdi ko'rsatdim. О, нәк. Алмұртты көрсөтүп коелучу. Канчадан бул алмұрттар? 150 so'm. 150. Alma mesni alma окшойт, а? Ova mesni aldım. Канчадан экен ушул алмалар? 140'dan 130'dan 150'den. 140, 150. Помидор 50 olsa gerek. Eldim bardağında 50 eкен. Черешня 80 сом дейт. Canlısına ver öyle. Ana bir os deyip görеличи. Тиякта 100 сом, 120 деп турган. Бул жерде кичине арзаныраак экен. 165 so'm. Sizin черешняларыңыз канчадан? Ne 100 somdan? Bu 80'den. Ha, 80-100. O bazarın içinde kımbat eкен go. Ala 100'den. 100'dөн. Almaçı mayda almalar kançadan? Böyle alsanız 140 veririz. Негизи алма кымбат экен, былтыркыга караганда. Alma yok da üşüdük kettik. Ошо кымбат экен, рахмат эже. Жүгөрүңүз канчадан болот? Дүмбүл. Штука 20 so'm. Штугу 20'dan. Bunu Rusya cennette taşıyoruz. Qara. Россия бүт көргөндөр көрө берет. Neme qilgan biri. Банан канча болот атат? Bana ne 250 Интернетке чыгарсам менен сизди сатып алып кетет күйөөңүз менен колук түсү жок калат. Но канча могу 160 жаңы чыгыптыр да шабдоллар. Чеснок канчадан? 110'dan. Рахмат кыздар. Содаңыздар жүрүсүн. Урматтуу көрөрмандар, шуну менен биз Базар Коргондун базарынан алып берген берүүбүздү аяктайбыз. Лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Комментарийлерди жазып, оюңуздарды билдирип коюңуздар. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болду.